Velika tuga i siromaštvo poslednjih godina stalni su deo života Nene Mitić iz sela Bošnjace kod Lebana. Zbog iznenadnog gubitka sina, izgubila je svaku volju za životom. Do tada potpuno zdrav mladić iznenada je dobio tešku bolest i preminuo sa 19 godina. Znači, osjećao je samo svrab neka 3 meseca. Mi smo ga normalno vodili na kožno da se leči, jer nismo znali, smatramo kad je svrab, onda se... Ovde u Leskovcu su ga lečili dok je ta bolest napredovala. Za ta 3 meseca je toliko dovoljno bilo, to je tako opaka bolest bila, da je on, znači, za ta 3 meseca to toliko napredovalo da uzelo maha. Kad smo otišli u Beograd, kad su nam dali uput sa grudnog iz Leskovca na grudnu hirurgiju u Beogradu, kad na ispitivanju 27 dana je bio tamo su nam saopštili da on boluje od non-Hodgkinov limfom, da je to posledica radijacije, tako nam je baš taj profesor rekao, vama je dete ubilo NATO agresor. Bilo je teško platiti čak i troškove sahrane. Struju su nam sekli mnogo puta, stvarno je bilo mnogo, ne znam sve šta, onda ja sam krenula, počela sam, bešiku sam operisala, karcinom bešike, pa sam dobila dijabetes od stresa, pa srce kod interniste, pa kod psihijatra, znači, pa sam onda upala u onu krizu, depresiju, pa sam počela, jedne noći sam išla na groblje da spavam. Dani su prolazili, Nena se borila koliko je mogla, i sa tugom i sa siromaštvom. Kada je pomislila da nema nade, da nema svetlije budućnosti, pojavili su se dobri ljudi spremni da pomognu. Preduzeće Radanska ruža bilo je njeno svetlo na kraju tunela. Pošaljamo žene sa invaliditetom, samohrane majke, žene iz ruralnih sredina i žene koje pripadaju marginalnim grupama. Ovde sve one pronalaze utehu. Svakog jutra dolaze na jutarnji sastanak gde zajedno sa poslovođama uz jutarnju kafu dogovaraju dnevne aktivnosti. Po 3-4 dnevno dolaze uglavnom mlade osobe, traže posao. A dobro, ali sad smo već koliko treba da budemo i sad je rekla si im, ako neko odustane, ima li zainteresovanih da odustanu? Nema. Nakon sastanka loži se vatra i priprema paprika za pečenje. Čisti se paradajz, a kuhinjom se polako širi dobro poznati miris ajvara. Mislila sam da neću moći da izdržim, međutim kad sam počela da radim, videla sam kakvi su to ljudi ovde, kakva je znači organizacija, kako se radi, tako da meni sad to mnogo znači, što se tiče toga, znači nisam se nadala, ali evo sad već ne mogu ja jedva čekam da dođem ovde na posao. Recept za njihov najprodavaniji proizvod ove žene ljubomorno čuvaju, jer, kako kažu, žive od toga, a baš taj kvalitet im je pomogao da opstanu na tržištu. Paprika se pere, peče, ljušti, cepka, to se sve ručno radi. Kad se iscedi, voda se isipa i onda se kuva. Svaka od ovih žena sa sobom nosi strah i nesigurnost, zbog bolesti, siromaštva ili teških porodičnih tragedija. Ovde su prihvaćene i daju sve od sebe. Dobila sam uslove koje mogu da radim, na primjer pakujem tegle, lepim etikete, to neki posao sedeći samo da se što manje zamaram, da hodam i to. Većina njih čekala je na svoju prvu platu preko 20 godina na birou rada. Upravo ovde su doživele da im na račune legne novac koji su same zaradile. Srećno i tužno i smešno, jer je koleginica Ivana dobila SMS i onda je počela da plače od sreće. Sva je skakala u mestu i trčkala i onda smo mi skrenuli da se smejemo i ujedno i nama potekle suze, pre svega radosnice, i onda to je bio neopisive osjećaj stvarno. Kad prvi put primite i svoju platu, znači na vaše ime, vaš zarađeni dohodak, to je nešto stvarno, a dugo vremena niste radili, onda to znači osobe sa takvim problemima kakvi imam i ja, na primjer, invaliditet. Problemi sa kojima se ovo preduzeće, jedino tog tipa u Srbiji, susreće su brojni. S obzirom na to da je suosnivač opština, Radanska ruža nema prava na kredit, subvencije i bilo kakvu pomoć od države. Opstaju, zahvaljujući entuzijazmu, dobroj volji i pre svega humanosti, od koje ovi ljudi nisu odustali. Pored tog kvaliteta, znači kvalitetne sirovine, dobre recepture, sve one koje rade u proizvodnji u svaku teglicu ulože ljubav.